Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Bangon-bangonan, good morning mga kapuso nato sa Central ug Eastern Visayas. It's a fine Tuesday morning, May 12, 2020. Kami nang hinaot mga kapuso sa maayo nga pagmata karong buntaga ug nakakaon na bamong tanan ug pamahaw. Ayud kalimti ang pag-exercise makadyot kay lisod na baya kayo magkasakit karong panahona. Salamat kaayo sa palayon nga pagsuporta sa atong GMA Regional TV Live matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Karong adlaw tulo ka mga power women ang atong makauban. Sa BizTalk, mahinabi si Kapuso star Andrea Torres ug atong sayra ng iyang magikalingawan karong naka-stay at home ang kadaghanan. Ako makaistorya sab karong taud-taud ang inahan sa lungsod sa Liloan nga nagpabilin nga COVID-free ug atong sayran ang mga lain-laing programa sa ilang dapit. Uglain natong mahinabi ang Miss Earth Philippines 2014 nga taga Lapu-Lapu kinsa stranded karon sa Ilocos Norte. Samtang unsa kang dagan sa panahon karong adlaw. Makasinati kita og madag-umon nga adlaw sa Metro Cebu karong adlaw nga dunay pupanagsa nga pagtutaligsik. Ang sukod sa temperatura ana sa 26 ngadto sa 32 degrees Celsius. Karon ato ng sugdan ang BizTalk kauban akong partner Cecil Kibod Castro. Sil. Thank you, partner Nico. Mga kapuso, good morning. Kanatong tanan, daghang salamat nga nakatutok na usab mo sa GMA Regional TV Live ug nahimo naming kabahin sa inyong morning routine matag buntag. Mga kapuso, daghang salamat. Busa this morning, sugdan na nato. Dinhi sa BizTalk, let's talk about family. Kung unsa ka importante nga we spend quality time sa ato ang mga family members karon nga naka-stay at home kitang tanan o kaha naka-work from home. Let's hear from GMA Kapuso artist Andrea Torres og sa iyahang kasinatian kauban ang iyahang pamilya. Hi Ada, good morning and belated happy birthday. Thank you very much. Good morning. Ada, kumusta naman yung pag-birthday mo habang naka-quarantine? Ang daming relate dyan nagka-quarantine birthday ngayon. Oo, kakaiba talaga at naging memorable ang 30th birthday ko dahil nga quarantine. Pero alam mo, nakakatuwa kasi hindi ko in-expect yung ginawa sa akin ng mga kaibigan ko, ng mga fans ko. Talagang nagpadala sila dito sa bahay ng mga pagkain, mga cake. So na-touch naman ako kasi talagang gusto nilang maramdaman ko na special ako that day. Kaya I'm very grateful at positive talaga yung mindset ko ngayong may bago akong chapter sa buhay ko. Ayan, happy birthday. Thank you. Ang saya naman. Nakita nga namin sa Instagram stories mo and of course your social media posts. And speaking of social media posts, you posted about your family, nakasama mo ngayon. And we understand, Andrea, that you are one of the busiest GMA artists that we have, from one major project to another. Di ka na uubusan ng trabaho. How are you maximizing your time now na nasa bahay ka and you get to spend it with your family 24/7? Actually, kasi kami ng parents ko, para kami yung best friends. So, ang dami talaga namin activities na nagagawa together. Nanonood kami ng mga movies, series, tapos talagang yung common area namin sa bahay, doon talaga kami madalas. We really bond. Kasi yun yung nawawala sa'yo kapag busy ka na eh. And after nito, for sure, syempre lahat back to work. So, yun, parang gusto ko lang talaga gamitin yung opportunity na mag-catch up, na pag-usapan yung mga bagay na hindi nyo usually ring napag-uusapan kapag marami nang nangyayari.
You mentioned you're getting strength from each other. Di ba may Mhm. family member tayo? You have a brother who has special needs. Like me, my Yes. brother, my Kuya Mark is also a special child. Ay, Paano mo talaga? na-explain? Oo. Hi, Kuya Wow, Mark. He's angels. watching every Angels morning. yan. Oo, Oo very very nga. lucky tayo to have them. I know, I know. Pero eto, I'm sure a lot of other people also, they have family members who have special needs. Ano yung mga activities na ginagawa niyo together with your brother? And of course, paano mo pinapa-understand sa kanya kung ano yung nangyayari ngayon with the current pandemic that we have? Actually, my brother kasi medyo severe yung kanya. So, hindi siya nakakasalita. Pero still, sinasabi ko pa rin sa kanya na ito yung nangyayari. Kasi I feel na naiintindihan niya pa rin ako in a way. Minsan kasi, nakikita ko tumutungo. Minsan nagre-respond siya eh. So, ang pinaka-adjustment namin, kasi may routine siya, memorize na yung araw niya. So, alam niya na iikot namin siya. Mahilig siya yung nasa kotse lang siya, tapos iikot lang namin siya. Eh ngayon, medyo limited na eh. Kasi syempre, strict. Ayun, lagi lang namin siya sinisilip din para lang to make sure na okay siya, yung ganon. O ayan, let's talk about your other sibling, yung kapatid mo naman na babae. I understand, doktor siya, di ba? And malayo siya sa inyo for now, nasa States siya. How is she Yes. doing? Actually, she's all alone. Kaya inaalalayan namin siya, lagi namin siya tinatawagan. Lagi kami nagvi-video call. Minsan nga may ginagawa siyang paper. Naka-video call lang kami. Tapos parang every once in a while, parang kamusayin lang namin yung isa't isa. Pero yung feeling lang syempre na parang feeling mo may kasama ka. Part siya ng team na gumagawa talaga ng studies for COVID. So na-publish na siya kasi meron siyang ginawang study about a machine that disinfects masks. So very proud naman ako na kahit papaano, kahit na may sacrifice siyang ginagawa doon, na nakikita mo nakakatulong din siya, di ba? Part siya ng something big na makakatulong sa ating lahat. We talked about your family, especially your siblings and your parents. This time naman, let's talk about you and Derek Ramsey. Yan, kumusta yung inyo? Parang LDR relationship nyo ngayon. Oo nga, parang lahat tayo ngayon naka-long distance relationship. Kami naman, tinatake advantage namin yung technology. Talagang nag-video call din kami para mag-workout together. Nag-yoga na rin kami, nag-meditate na rin kami together. Tapos, nagpa-pray din kami together. I remember no Holy Week, nag-Stations of the Cross kami ng sabay. Tapos, nag-grocery rin kami ng sabay. So, lahat na activities, basta kung pwede naming isama yung isa't isa, ginagawa namin. Nagtatawagan talaga kami, nag-updatean. Pati mga photos, pati yung family niya, nagsisendan din kami ng mga photos, yung mga naluluto namin. So, at least na-prove naming dalawa na kahit na mahirap yung sitwasyon, parang kaya pa rin, kaya natin gawing warm yung pakiramdam. During this time, ano yung mga characteristics ni Venus na pwede nating i-apply sa current crisis natin ngayon? Actually, si Venus yung favorite ko talaga. Isa sa mga favorite kong nagawang characters. Kaya tuwan-tuwa ako nung pinalabas nila ulit. I think si Venus kasi, madiskarte siyang tao. Strong woman siya at madiskarte siya. Talagang pag-aaralan niya kung ano man yung mabigay na challenge sa kanya. Pag-aaralan niya yun para, alam mo yun, para malagpasan niya. So I think yun yung pwede natin makuha sa kanya na kahit na sobrang hirap itong nangyayari ngayon, may solusyon palagi. Laban ka lang. I'm sure may mga times na parang feeling mo, gusto mo na mag-give up o ang hirap. Pero okay lang yun, damahin mo ng konti. Pero at the end of the day, you should choose to fight. Move forward ka lang. Thank you so much, Andrea, for joining us this morning sa GMA Regional TV Live. Maraming salamat din. Ingat po kayo. Ingat. Yes. Ingat, Andrea. See you soon. Positive. And that was Andrea Torres, mga kapuso. Ug sama sa iyang di paambit ka nato baguhay lang ang pamilya gayud maoy top priority nato. Taliwa ni ini krisis nga ato ang nasinati karon. Busa, have a positive mindset lang mga kapuso. And of course, time sa inyong mga family members. Give them a call. Kamustahon lang sila kung kumusta ang ilahang kahimtang aron usab maibanan ang ilahang kalaay karong panahon na. Busa mga kapuso, more Biz Talk pa din hilang sa GMA Regional TV Live.
Kini ang GMA Regional TV Live. Mga kapuso, balik ta di sa GMA Regional TV Live ning mahigayuna atong kumustahon kini mga talagsaon nga mga initiatives nga gipatuman sa usa ka lungsod dinhi sa probinsya sa Subo sa ilang pakigbatok sa COVID-19. Makauban nato ang mayor sa lungsod sa Liloan ug ang presidente sa Mayor's League dinhi sa probinsya, Attorney Cristina Frasco. Good morning, Mayor Cristina. Hello, good morning. Mayor, first and foremost, kumusta ang statistics sa lungsod sa Liloan in terms of the COVID-19? As of today, we have 0 cases of COVID-19 in Liloan. Although we have persons under monitoring and we have 7 suspected cases, but none of these are positive and we continue to closely monitor them. Pero unsa ka ready ang lungsod, Mayor, in the event nga simbako masudlan og kaso? Well, this is a global pandemic that nobody could have been fully prepared for. No, not a single government in the world can be fully prepared for this adversity. Pero naningkamot ta na atong mabuhat ang igong preparasyon, pamaagi sa atong strikto kaayo na pag-implementar sa tanang ECQ quarantine guidelines and protocols. We have also already set up an isolation facility in our national high school with the permission of DepEd, and it is fully equipped with the appropriate na mga swabbing areas as well as an area for our frontliners to make sure that any person that is found to be positive will be closely monitored. Dili lamang kana, ang lungsod nag-purchase pud ta og mga ventilators na mahimo natong magamit in the event of this. Naningkamot sa jud ta na fully equipped o PPEs ang atong tanan na mga frontliners. And we have monitored closely all of our barangays to ensure that no large public gatherings occur. And our recent project that we have launched to ensure that we're able to closely monitor our barangays and communities is called Project Lupad, wherein naatay mga aerial drones na naglupad karon sa 14 nato gawas, magtigbakay bakaha or magpalupad og tabanog. O pamaagni ni mga aerial drones na atay real-time reporting sa atong Philippine National Police ug maaktuhan dayon ang mga violations. This is in coordination and partnership with the PNP and Metaverse that provide the drones for free at zero cost to the government. And since we recognize that karong ECQ, lisod sa gyud ayo ang pagawas sa katawhan sa ilang mga panimalay, pananglitan kung naa sila mga minor ailments or gipamati, nag-set up pud ta og Liloan GugMed or Gugma Plus Medicina online medical consultation. Do not need to go outside the confines of your house. You only need to log on to a website and makakuha na ka og free medical consultation from a roster of doctors. This is done in partnership with Synapse Technologies that has also provided for free this very innovative way of providing healthcare and hope during COVID-19. Napasad tayo uban ng mga programa na atong ipaningkamot na makatabang pud sa katawhan. Sama na sa atong Liloan Mobile Market, kung dili na kinahanglan dagko na mga grupo ang magtapok didto sa atong mga public market, amo nang gidala ang public market didto sa lagkalain-lain nato na mga komunidad o barangay. This also helps our local vendors since we have tapped them to sell their goods in our communities. We've also distributed over 64,000 food kits that we call the Keep Calm food kits sa atong katawhan. Nasugdan na ang pag-distribute og 25 kilos of rice for every house para sa among tanan na 41,000 households sa kinatibuk-an sa Liloan. So gisugdan nato ang mga houses didto sa atong kabukiran ug magpadayon in our lowland barangays in the coming days. Tanan ni Mayor, walay gipili. Tanan, walay gipili.
May usab sa imong gi-advocate karong bag-o kini pong paggamit sa kahigayunan para mas ma-develop ang love for the arts, Mayor. Can you tell us more about this? Yes, I'm very happy you asked me that question because studies show that art therapy can actually provide a sense of coping mechanism alang sa kanang mga na-stressed out pag maayo, no, in certain situations. It provides a good outlet, no, to people young and old. So ako manggod, no, I'm a mother of 3 and together with my husband, Congressman Duke Frasco, we've tried our best to really try to help our 3 very young children cope niining COVID-19. Tungod kay di sila makagawas, no, I homeschool them every morning. Magbuhat ko og mga art projects nila ug uban pa. And I figured that dili rasad siguro kami ang nagkalisod karong panahon na ang ubang pong mga ginikanan nangita pud og unsay way na ilang matagaan ug lingaw ilang mga anak. Which made me think of this project called Liloan Art Thrive. So Liloan Art Thrive has 3 components na atay arts and crafts workshops and art pot making contest. It's ongoing now. Natay painting workshops in partnerships with various artists in the province of Cebu. Unya naatay painting contest that is actually open to anybody living in the province of Cebu. Naatay student category o professional category. And Congressman Duke and I are sponsoring the cash prizes and all the art materials for this. Wala sad ni gigamit gyud na government funds in this project. It's a personal project on my part, no. The goal of Liloan Art Thrive is to provide a coping mechanism for people who are trying to cope with the stresses of COVID-19. Mayor, I understand, nakapost up ka na sa imong Facebook lately nga ikaw sad mismo na sa mga challenges karong panahon na dili lang sa imong responsibilidad sa lungsod, apan sa pamilya sab sa mga bata o sa imong hamiling kapika si Congressman Duke. How do you unwind o pag-distress karong panahon na, Mayor? Well, first of all, I'm very thankful that Congressman Duke is with me, no, in all this and helping me very much yun sa tanan natong kinahanglang buhaton alang sa pagsigurado na padayong luwas ang liloan o ang kahimtang sa mga liloanon ato yung maatiman. Kada adlaw na mag-agita ni ining atong kalisod karon. In the house, we like to cook. Duke likes to bake. Ako magluto ko para nila o sa ako mga anak. Unya, I also like to paint and play the ukulele. By special request, Mayor, mga yung tamig sample gikan kanimo. Okay, sige. Alang ni sa tanan natong kaigsuunang Subuanon o Giloanon, nang hinaot ko na pamaagi sa atong pagtinabangay o paghigugma sa usa't usa, makalingkawas sa gyud ta niining tanan. And whatever happens, never lose hope. Don't forget to smile, keep calm, live lovely, Loan. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. Get by with a smile. You can win at everything, but you can try. Baby, you don't need to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing all their doors, they don't want you anymore. This sounds funny, but I'll say it anyway. Okay na. Yay! Thank you so much. We'll get along with a prayer and a song. Daghan kayong salamat sa kaygayon na ang multi-talented nga mayor sa lungsod sa Liloan, Attorney Cristina Frasco. Thank you. Mabuhay ka, Mayor. Daghan sa kayong salamat. Amping. God bless. Thank you, Mayor. Mubalik pa mga kapuso ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.
Balik na mga kapuso din sa GMA Regional TV Live. Bisan kuno kun nagkagidlay na ta sa mga problema nga giatubang karon gumikan ining ECQ ug sa hulga sa COVID-19. Tisab angayan igsapayan ang estado sa atong panglawas. Kining gitawag nila nga self-care. Mao kay atong hisgutan karong buntaga mga kapuso kauban ang subuanang beauty queen Miss Earth 2014 Jamie Herrel. Good morning, Miss Jamie. Good morning, Nico. Good morning, everyone. Good morning. Sa pagkakaroon, we understand wala ka sa Sugbo no, naakuno ka sa Ilocos karon na stranded sab tungod aning ECQ. Oo, na ako diri sa Ilocos Norte karon. So, unta maadto ko balik sa Cebu. Ang problema man gud, dili ko kay balo kung asymptomatic ako. Nya tiguang naman gud akong mama. So, imagine kung I give her the COVID. So, I tried to prevent that. So yeah, so na ako diri karon sa Ilocos Norte. How is it like? How are you making the most out of your time there? Samtang naka-ECQ pa gyud ta. I mean, pretty good paghihapon. I mean, it's all about mind over matter, di ba? And it's okay naman to sometimes feel bad because we want to go out and be with our friends and, you know, there are other situations happening in life because of COVID. But then at the end of the day, when there's an opportunity, we also have to, I mean, when there is a calamity or a situation, we have to find an opportunity to improve ourselves, diba? So yun, like I've been doing a lot of activities to keep myself busy. And I've also been trying to promote self-care for other people, like when they're in ACQ. So na siya. Usa ka sa may advocate good self-care. Do nagpagli kay gi-post lately self-care menu. Can you tell us more about this? Unsay ang iyang buhaton or tips lang sab sa ato mga kaigsuonan diha? Oo, because actually a lot of people, not just me, but also other fellow beauty queens and also mga artista, they're trying to promote self-care when you're inside the house. So for example, like when you're at home, it's really an opportunity to spend quality time with your family or mag-communicate, you know, sa imong mga pamilya or imong mga friends, diba? So that's really important because with the fast-paced life, this is a moment to be still and really connect with others. So that's one of the self-care tips that we also give. And also to try to find some hidden talents, diba? Because everybody is talented in their own way. Di ba, Ms. Jamie, you posted also a video with your fellow beauty queens. Kauban gihapon to, of course, with the same causa gihapon, self-care. Oh, so yes, technically, like we have the video with the Origin group. So of course, the Maria Di Gigante was there. Everyone knows Zini Ganados, Diana Nelson. So we were all in this video together just to promote how you can still connect with family and friends, even through social media, and also have a little bit of fun. Kasi ang problema karon, di ba, is that a lot of people are kind of negative or they're trying to shut out. It's either they're full on social media or shut out of social media. And the problem with that is that you when you don't try to connect with other people, some people have a tendency to get depressed. So this video actually promotes how you can connect with other people even when you're staying at home. Finally, Jamie, basig na kay message imong family back home diri sa Cebu o message na lang po sa mga Cebuanos. Oh, actually, everyone, I really miss Cebu already. It's been really a while since I've been home, and to be honest, I'm a little bit homesick. I miss my family and my friends, and I was excited because I was supposed to graduate my bachelor's in communications and marketing, but sadly that's placed on hold. But I hope to come home soon and be able to be with everyone. And yung mga Cebuanos, please stay safe, stay at home, stay positive. We're gonna get through this because knowing God's plan, whatever He puts us through, although it is a struggle to make us stronger for the upcoming days. So just stay positive and always be happy and stay with your family and friends. And my mom, my sister, and all of my family members there, my niece, Mia, I love you. Thank you so much for your time. Ang isa imong inspiring sab nga message alang kanamong tanan karon adlaw. Thank you so much, Miss Earth 2014 Jamie Herrel. Thank you, Nico. God bless you, Jamie. Mga kapuso, ng hinaot mi nga nadasig mo sa atong episode karong adlaw nga mi highlight sa mga power women. Gikan kang kapuso Andrea Torres nga migamit sa iyang kasinatian ug kaagi karong panahon sa ECQ aron mas maka-inspire pa sa iyang mga fans ug sa mga kabatan-unan diha. Samtang si Mayor Cristina Frasco sa lungsod sa Liloan sa iyang maisugon nga pagduma sa ilang dapit ug mi-employ gani ni siya og talagsaon nga mga pamaagi aron mas matunhay ang ilang lugar taliwa nining COVID-19. Ang subuana usab nga beauty queen nga si Jamie Herrel miauhag ni siya sa mga tawo nga di gyud pasagdan ang panglawas kini gitawag nga physical ug mental care taliwa sa mga problema nga giatubang nato karon.
Samtang mensahe mga kapuso sa di pa mi manamilit, lead by example, support women on their way to the top, trust that they will extend a hand to those who follow. Gikan kang Mariela Daba. Daghang salamat mga kapuso sa inyong padayon nga pagsalig hangtod ug banasab alas 8 sa buntag. Please make this a habit dinhi sa atong programa sa GMA Regional TV Live, that in all things God may be glorified. Please stay at home ug stay healthy mga kapuso.